Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party Youth Wing haka khatwai tarik no pra arja apusan hapo ka jinglam uba marbot dekar president kilalet banukendo iki officer ke BSNL ke badan hajan ke additional secretariat bantu kelar halor ke jing bomyo tulop ki long kemi khasi ki batrei hakati ka company kani ke jing let tuklar ke VVP Youth Wing ke de hadian bekila yo ke jing ujor ni ki long kemi ki batrei hakati ka company bakim shimla yo e ka tulop mentala kumba shiphob na e Habakran shikilat patai kubor uba marbut dekhar ulong bagini kilong kumi khasi kitre hati company tang bansar bat penkhot bat ki yo ke jingseu ke baritam hendre ketika company pat kam shimlala bansiu haduk mentah udah ya thuru be ka kam kontrak bansiu pisa shik batrei dei uba na kejela nagalan bat haba kilong kumi khasi batrei kila jupentep bat phone shu hendre kim yo shu bat ula switch off bet ka phone ru kumta uba marbut ula berngam tingge e ka company bat yu kontraktor Belada kam siyo ya ketulop kin sawan ban khang tala shisendon ya kani ke jagat rekam. Nakaliang kilong kumik baterai ketika company kilapen pau ke jing ngosi. Banadu ubnai leber hadu menta kim shimla pat yo ya ketulop nadu bashimti u kontraktor nagajela nagalan. Fi menta kesengi ngila wan hakani ka North East Circle BSNL nakaliang ka Youth Wing kejungi VVP namar ba ngila yo kajing ujor na kini ki baterai yang ni po office mo kini ki housekeeper kiba yo katulok kaslari ka berit bahang ni tu ipi pi menswa ki yo krakenta ni te mental le ula penduna ya kenta ula ai tang sau kenta wat hakador umba kenai pesan si kenta te kila itu ingi ba nadu ubunai match aku pesan hadu uni ubunai pemerintah Desember ki klem yo ya katulok te kini ka penbitar yang ni mo ba kini ki perdok personal jungi ki long kumi ki bateri house peng ni mo kakam ka bobon bagi tu jungi kiapan man ka step man kasi kiapan trail kiapan sar ni kiapan dos ni kiapan penkhut pan kana kata kilaya kata kia tristom ndai ka pasusi ka lompat ya ka tulop kim yo mo kini ki badan ni office ki ba shong ha ki suki ki ba he ki yo ka tulop man ka panai ndai kini pat kim yo ka tulop kadi ka pembitar yang ni mo kum ka VP wing bagi kibri kijingi man kapor ki jusha nyoben ki sha nyonben hakini ki office ki prepare lani hakini ki company ki papa ki prepare ki bawan bu kini ki office ani po kajelak ju tingila ya kendu ki bahe hakani ki office ni general manager budan hang ni la kendu ya u CGM ru budan hang ni bat ula khonot ki officer hang ni bat ulong na smat jungi ba shimna tip ya kata mo bajum yo tulap bat na kalian jungi ngilong ba balai bapi airu ya uta u kontraktor mo ubanapar ubadei na po Dimampur namar balai kani ka office BSNL ka outsource ki kam ki jongki tika bujing ken lada ki outsource mo lada ki outsource te ki yo kini ki kontraktor ki banapar bat ngilingo hiru ngilong ya ki balai ki mai ki lokal kontraktor ki jongi te uni u kontraktor ubana Dimapur menta ya ka phone ka jong u la switch off ki thu yang ki ong kila phone ula off ngiru meneng la sim ka nomor phone kapang phone yo ula off bed bang yo jingtip tu ba uni u kontraktor di Dimapur simla danso di Dimapur ngimtip ula let sino ula pet sino te kani kala penbitar yang ni mo kala penbitar yang ni nomor kani go office kala ai kontraktual kumta kala ai outsource kumta te kani kala wanra ya kani ka jinge ha kani ka office bat ka jinge ha kini ki patrai hang ni po ka BSNL dena kalian kejungi ngila om yaki ba kidei ban wengno uni kontraktor namar na do panai ma sadu uni panai pumtai umla ban ai ya kata ketulop umla ban submit ya kata kebil umla ban submit ya kata invoice kini ki bahe ani apo ru kila kerpat ini ki ong small ba mo bangin ele kat bala mo bangin solve ya kani ka problem wara ya kata ka solution bangin penyo ya kata ketulop ho kila sunai bat ni kani sengiru ngila berngam iki baladang ngim kimla ban si ho benai Desember ngim ban si bengapan khang ni kani office ngimla sha su amar baki produk personal jungi bri jungi kin sha nyon ben kin sha le ben kumde dena kali yang jungi ru meneng la kli iki nadu benai mas bila le yu ko doktor ko hatu fila phone hatu fila khot mo fila someone yu kyok em ngila le ya kata bakila pani kisti bangila la ba tu kisti ru ba kidang ha kani kisti warning yu how ni panai November perkham ma fi nadu panai ma kham yo tu lop
Di dang patch dia ni panai nombor. Ladang ngimot mengi ke VP menta ngatrai kini kila suduk tulop bet. Lenter bet. Uni Islam kini yo tulop, mut next year kini yo tulop. Kila suduk tulop bet. Mut kiap su tray free bet. Dan nak kalian jungi ngi kerpat mo perdo persnam di ben mi khmat. Kini kibri jungi kini mi khmat mo kimdei penting kimdei salah ya hok na jong pedep ngi kat mala ngi rap mo. Dia mendak sengi lawan ban solve kini problem bat kila ong mengila ai post tayo bat ngini pet yang kini kistio mo kini le kat mala bikin siu kini tulop bakin sakot kin terminate yu kin bank yu kin cancel yu ni kontraktor pada di mapur bat kin wara do kontraktor bat kontraktor un siu ya ka tulop ke jungki mo dia kena apa yang hai pas dia betul halagani am kadai kata te nomor ba menshwa ni tu ipi kam menshwaru kini kisnam ke pada ngilawan nang te po GMTD nang te po business GMTD ni tu ipi te po jan lady dari bak nang te ang te ru ko jui ko problem kibun ki betre yang te ru ki housekeeper ang te mom dei tang hang ni bang te kibun ki branch ko business hapo state ke jungi na trai borok kim yo tolok na du panai mas du panai samba di hang te ru ko di ke jo problem bat ngilalet bat ngilaya kran ki bat hadin mengilalet ban kran ki bat kin sesiu kata tolok dia balai kan ki hapan man kapor ba ni hapan bet mo hapdon bet kata ka complain nak kalian ki ni ki housekeeper bat nak kalian jungi ki hapan wan mi ni hapan ya keren ni hapan ya ai da kabating bat ada kan keren ai da kabating kin sesiu tak tulok man kapor kilong bet kumne ngam tiap balai kilong kumne ngatrai nak kalian ka office bakal ka company ko na bar mat makide ki babon ki beri ko na bar mo natra ki petpo kan ki beri jungi mo kide tang ki housekeeper kide tang ki nong nya yet kide tang ki nong sar madan kide tang ki nong pengkhut toilet dia si look down ki beri jungi dan nak kalian ke jungi ni perkat maka dai kata de lada kidom si saya ka mensim nakam ta ki paraburiu mo kinom le ta te kin yarap bet kin ai kata ketulop nomor play ngila kli ki pisong akan disuki ke behe atau piyo tolop am ngila dia yang hot ngiyo di kum lupat igini ki beret ki baterai pin tray yaki mo mana kasmi pimla man ai kata ketulop di nak kalian ngajungi sku bitar du kata apa wal lada kidang peteng yang nani syakman makin le yang ini kaju ka kam makin islam ke ketulop nak kalian ngajungi ngin pak mino ini company business bat ngin khang shutdown los ndon ni kali ega cingnya apa titi mat de mentaman malakapor saja kemudian lei menta kalong ba haduk shipau benai daput sa mentau benai la shipau benai klem medio kata salary jobi ni ngitrei komki housekeeping ni shipen code ni shu aima de lei hangi ni la lewat ni la li ong yang di bakin nyadap lem yang ni bakin aja bisa yo em ngimla nama ngim itu ya bisa ni ditang ya ki kontraktor itu nek to kontraktor yang ni umjuan mi last day bawan mi day haka Julai last week uangan ai kapisa la dapat ai no office kan sa ai ka salary na plajong lajong ne dala day ka po dengan phone switch off dapun panglok dapun pangpun chupang de kumta umjuan hadu kat menta kini umjuan mi dapun wrong number bet tengi ni lek nu gila ya jinjar palat gila ya lek mi shitu ki ong bet na sha GMTD ki ong nation ni shop circle jong hi bakat kanda na circle jongi ki ong yimla ban ai ka tulok la pise na maka deno kontraktor tengi ni jinjar am habakunta tagada ngimban sing ni habya phat no da ki se na marba gila ya jinjar bangim ya yo tulok ijing yo jongi ibarat sau kenta ni yo itai shi kenta kandai pau tingka itai shi kenta aku reels ni ingkat no itai pisah ne gila ban sing office ne kim ban take responsibility ki ong bet nyimla ban ai dei ben no kontraktor kadi kata ken bangisa jenjar kat ni nomor hangi don laki kun teng nyap besar klem basah ngin ya bab ke ngan ngadon kun lain mun hab basah ki kun wei di badang ren tang ka bai dot bai nyap di ndengim yo tang ka pisah malu menangi suban tray nyimban tray umlong nyap ban tray bet tang baka pisah ngim ya yo ang ita ken ni ka kun unu ba pia penyak ke yang kesem ta ken bakal ni sai jenjar kamta idon tang ilong nga isu tray ma inu isu tray casual ba pli basket tadi lada imlon ni sama i tingla jenjar te pila tip hi tray casual tekat nu tak dapat taruh ngai ka kun kali kelas 8 bapli ngapa ya beda kejar li school nadu lu moba hadu syasing dong meni ya beda ka kejar teng dalam awal school ni ya tang ka ap yang hapam ya yang tingnya jinja maki bat ni office ni dawan ut untuk nong isin ai lakanus
Lakan rosin pila juut yunu kontraktor ban aino ya ka. Ni yang kontraktor tapi nadu unde ubat senyo ni snap suama ndai dalak de ki banai Jun la banai Jun ni la pun cipun ni la ong ong de uwan ni dalak de last week Julai kan uwan mi ndai tangba uong hanangan ai ka bisa ya bisa last week Agos tung yai up ya kata dalak de last week Agos lem ai ka bisa dapun switch off dapun pang lock te ni tingla jenja dum tu daduk nang tung la sedang lek mi la sedang ut be kini la sedang lek be badut de dan nong sini yang ki ong be nimla de no kontraktor be nimla ki ong be ya kata la lek ut stai GMTD dan man la ka bot GMTD la ya thai la suja da ki ong ya ki na kilek no ni sakil jongpi ka de hang ni office jongpi ki ba ai tender ki ba tap tender nakta te ni sawan ki ong kilek hauta vivi suami ni lek la lek hauta uta bu ong mauru ang baki switch off baik tak kontraktor. Jura, yung ya uruk ki switch off. Uta kontraktor din ni ka. Ubanado nagalan. Uta migrich droji banana nagalan. Ingin daya pulu switch off mentari pula switch off baik. Dangi yo pun tang yo uta pralog wong ngamla lei nama ngamdei mga. Kemud nadu basim ti unep lipat yo tulo bra. Nadu unep nadu umat. Haduk kat menta. Ngimpat yo sisien lu. Nila ya jenjang pala na takadaw ngimban sing hap ya ki am ya kini ngimban sing hap ya khat ya kini jong iba ya set makin ya wan ya rap lem ken ya benta jong ina pakani kala along arsin sisien mencam slam te katu te to kidang ilayo lu barokai katu di bapin slam na office ni menta ka di no kontraktor ke te bala dakim wan ya rapat kini syai kini ya yo kabisa de undan no pushi ya kidit kidia na mangi trai tang ibaret barian mo ku blai shi ko ne